Welcome to Ephraim Zofa channel. Please like, share and subscribe. Ephraim Zofa YouTube channel lo thlir tu le lo ngai thatu zong zok te atharin in zawa in chi bai le vek ule tun tum kan thu pui tur hi a then chuan kan phut pui zok anga a then chuan kan oi lowanga a then chuan chu tiang thil serious lu tukte lo soi mai cheu an hling mayang cheu nga sin min ti tok ten omanga a then chuan an vamol an da thamayanga lo tiri ru tok te po an omanga a then chuan tong hriat lo ang lekin ari an ngai thlaliam mai bokang chu thil sakhat deuh han thial bap hian muchuak atira in mi ati harwang kok thin ani hi thil sakhat deuh te hi han thial chang nei thin ang u tun tum kan thu pui tur po hi sakhat don hle in a hriata khovel chok boi tu palian pathum Russia, China le North Korea te hnuai Trilateral Imperialist Partnership anti te zinga hian MNF hi anlo in inphum ve rengim ni ti hi ani don ani engtia chutiang te chongai tua soi theinge mo in ni le an ti chuan mi pakhatin min shrila chuta tangsan kan sei don ani a mi pakhat chu mi pakhat ani meya atul ta ni le aming nen kan ron soyang chu tihian soite ang MNF fachuam chu Arakan Army ani a Arakan Army chu China fachuam ani vele a China chu Trilateral Imperialist Partnership anti Palian khovel chok boi tu te pathum Russia le North Korea te zinga pakhat alo ni le bok ani chuan kan thu puya kan lu ma in hei kan channel hian thlathum mel chu amu ve ta a mani loka kan ron ti chhuwa chau mani se mi ten a theu neu lo tia min fakderna kan mu hian kan phu lo kan tia kan lom bok si a min fakderna a hian min bol ang hian ron phon swa kan tum zel don nia le kan thu puya lu don tran te ang kan che vela buaina a tuama he thalak hi han enila India Prime Minister Sri Narendra Modi ain ngai to anasa ni in alanga he thil hi phai lampang chanchin bu ho tele mithiam tam tak chuanin he hi an thli rengani le enge an thil thlir chu han en tiang November ni sari atangani kwa khan Russia le Myanmar chuan Indo nun chan naval exercise Indian Ocean le Andaman Sea lama anlo nei to a an thian panhi te Pakistan le China chuan November ni som pathum atang khan kar khat chung o tur naval exercise Arabian Sea marlam tuipui le borua ka Indo nun chan an lo zir ve bokania an che dan chuanin tre ka pu le thak du mel mange o India le Pakistan te chu Jammu and Kashmir an lo in khoi noi ve boka dur tlang kho ami pulal fam kima pilzar liani pasal BSF head constable chu kan chan nge ni kha thamuang takin choro se ti in kan han thla liam ange chanchin bu han chiarila social media han lutila hoi velila boina chuan min chim noi ani ber hi Russia le China Pakistan le Myanmar che dan hian India muchu atitui hau lovangle chu kan khovel din mun ania engpo ni se khovel zawzo khachu thlir to ri lo meila tichuan India tunlai an boruak vuak vet kan ron soi kai suaya Russia China North Korea le India kan soita a tichuan Burma buaina nen chuan enge ain tuk nai na ti kha mania khomoi le ri khodar in kana tangkhan kan thil soi tur nen a in kai noi tlatawangin thukal to mani se hanlet le dai te ang mi puitang rol pol sipai anti mai People's Defense Force PDF 10 Burma sipai ando don ni anga thu athana wangin chiao kan ti mai khomoi le ri khodar ri dil omna mun ri khodar le khinglai a chevel bor vel mi te chu Champhai district kam mun sanga sahim na zongin an tan luta tichuan PDF 10 antum ang rengin ri khodara sipai camp le chiao kholulama sipai camp chu an bitum ta a PDF te chuan November ni som panhi Sunday zana tang khan ri khodar le chiao khomoi vela Myanmar sipai camp chu an beita a
nasa takin an in kap zuya ti chuan an in bei chho ta tak taka PDF kan ti ti chuan ri khodar si pe camp le khomoi Burma si pe camp te chu an la a hei hi Burma history ya thil theng ngai lo ani awangin chin chia tlak le chin chia tham ania Burma buaina chungchang kan channelin kan voi khat tron soina ani awangin kha video kha thil kal to mani se hemi chungchang hi kan thupuya kan ron man ron soi chian bel kan tum don awangin hemi video clip hi kan ron da ve shim shim ani in phai lama an dan so an dan du mai a then so ka ru kon nei an na dan ania ui kin in phai lama ui an na dan phai cheu mai u zo ka ba la tu no si an lo ta mai tu ui lam pu ki lo so mai ka jin pa tu si ti ti chuan ri khodar le chiao a in ka na khanin sipai ho kha an tloma PDF te kuta in pek du lovin India rama an ron tlan luta Mizoram police kuta hlan an nia ti chuan Ministry of Home Affairs India sarkar lai pui ti chuan an chungchang rut ngai tu ngal vatin Indian Air Force IAF thona an ron thon ngala ti chuan chung Burma sipai ti chu him takin an thiar chhole ta ani ti kan hriat kha Burma si pai ho ani surrender ti ka mo nga ni no mi ka mo man go heng Burma sipai te hi zo khothar atangin nalan lama an phur pheya nalan atangin Indian Air Force thlona in Burma a him takin an thlo chho puita ani ti kan hriat kha hei hi engwanga India hian hetia ti nge ani ti hi anulama kan ron khai khom chhodon nia khabi hnulama khan tuibual camp mi puitangwa sipai te khan an beile a ti chuan an hmatia ma piang an hne chho te zel meya chuta po chuanin Burma sipai te hi hlauna in aman to laklo a tuibual camp an beina po chuan aronin pele don ti shia in sai khumphai khotlang shwai tu te vaphai khotlang shwai tu te le champhai district police ho tu te Burma sipai te muak turin an lo in buat saya ti chuan aron thleng ta himdam takin khati lai kha ni e ro sur lai kha ania Indian Air Force IAF te thona chuan boruak a thian lo wang in duangin an rama anin da lok theilowa ti chuan vaphai lama tang chuan Manipuram ri tamu a thona ti chuan an hruai pheile ta ti ani kha kan hraveka kha kan han soidu ta ka chu ani India hi tunge mo ani le achangin le lama ora asena a le lam kan en chuan alo dum le si a han ngai to te o Manipura chuanin Burma mi a hole a Mizoram lama chuanin Burma citizenship nei Burma mi puite adu ulova thon ho turin Mizoram sarkar po ashia tira chu tirwal chuanin Burma sipai te ero chu duat takin thona in anrama ada let le thlap thung si a hei video a lang ang hian Indo Myanmar Friendship Road ti inzia kwaw hi kan hmu anga India le Burma in thian that lan tir na kong ti chu ain zia kwaw maya Bible thu ti zia khi azom ero ahar ang hian India po hian zom har ati aniang chu Burma abuaya India rama sahim na zongin ami puite anon tlan chhehum huma
friendship road chu abul hnaya kalpo aral tria friendship road atanga lataka kalahim zok Mizoram lo lut te bak chu no chhuale din mun muan omlo takin anding ani hi khonge intrian thatna ti zia kha India hian Burma hi du si lo ngam si lo tuilai rap ang mai hian a en sang tlat maya enge hetianga Burma ram tereute hi India ram lian tak hian a tri deuh tlat mai ni Khowela ram sang di chuan lam tang anin siam thim them ti kan sia Burma pute a phena ding khur mai million pathum te hi India hana mu mai lowa lo thei lo din huna ading tlat ani hi ti chuan India sarkar che dan hi han thlir let le te ang boka o CNA camp pom kha kan la sia anga Burma sarkarin Chin National Army CNA camp Victoria Mizoram le Burma in rina chiao lui kama kha aron bom chiam kha kan sia anga January ni som umsang ni som ni le pathum tlaidar thum le achan vevela Chin National Army CNA camp Victoria anti mai chu Burma sipaiten jet fighter in anon bom al zuai mai ani kha Camp Victoria kha Burma le Mizoram in rina chiao lui bulte a ani a hemun CNA ten anon than chat na chan po hi Burma sipaiten India akan kai an hlau awanga anon be ngam lo na ramri ing eu deuh lai hi anon thlang ni nge angai thei ani engwangin nge headline mun ramri dep te a hi ron thang nge an ni kan ti chuan khovel in opna dan international law atanga thlir in arem chang hle ani International law hi UN Charter anti mga ken ko ani ti ila adik perang chu UN Charter chu UN hnuai independent ram inziak lut te chuan an zom turani ti ani le boka UN Charter chuan independent ram te chuan ram dang te chu boruaka ani emo tuipuya ani emo khomuala ani emo kuthak na le tharum thona a an khoi turani lova anin nam noi turani lova an za sak turani ti ani a chumi wang chuan anni CNA te tan chuan in India ramri depte a hun khuar chu remchang takani UN Charter noya chuan entirnan Burma sipai thona hian India ram chung boruaka KM khatpo ti palthil thu in lo thlok lut ta se phalna nei lo ani awang in lo ka thak makpo India tan chuan athiang thlatani chutiang bokin silai mu churam ri pelin lo lut ta angsela UN Charter mit atang chuan dan kal ani a action lak thei ani anom narama sarkarin khoi ta sela le lamram a khoi tel do na wang in ramri dep thlan chat hi afin thak hle bokani CNA Victoria camp bom ani khan Mizoram lama enge so khok anei hai CNA ke manan bom na keu kam India ram lama kan oma amar chu kamator po dar sangaran per ke ni splendor ke dar velin azia lo khop mai hai tun kuma ga voi khat kal nan dia da thalangaran suke darani e in lo thiat ve ta na som keng waiting set nuwa khan triu siak kan lo ta athanga chia khan ran thlaka chu ni e khathil kha kan en chuan Burma sipai te khanin India ram kha anron khoi tel ni in a hriat ani kan pu motor dal thlang po hi an bom thlak siper khan atike tel ni in ama hian asoya international law kan ti mayanga Atlantic Charter te po kan tianga UNO ina dana siama hian boruak ani emo khomual ani emo tuifin riat le achung boruak aram chung boruak a hianin aram nei tu te hian thu nei na an nei veka khang jet fighter te khati laya mutu te na soidan chuan Mizoram chunga po khan an ron thlok lut ni angin an soya chuan bom siper te po kha an mu ni nan soya Burma chuan Mizoram India leilunga poi khoina anei tel nge ni in angai theita a
mase action lak na turin engma poi khoina ane India sarkar chuan a hrelowa thlona kha Mizoram chung thui taka ron lutin ron kap chik hrup ma se India han amai mi chi san thei hialin arin hi international law kal achetna masazok nia ngai thei ani a kan han soi masa ani hi khomoi in ka na kha kan soi kai le ang chiang takin Burma lama in ka na awang in ral tlang zinga mi chuan nun na achana Mizoram leilunga omte chu liam tuar anom bok nun na hial chante an oma hi action lak na tham chu ani to chiang ani ama ero chu a shetur anga ngai kan han zo kwal po hian India hian in action lak na anei pakhat ma kan shelawani han ngai tua wangwang chuan ram pakhat ram lian tak tan chuan thil za thak le mual phona lian tak atlingani Burma sipai ten India ram chung an ron khoi ani chuan na takin zona ape anga action ala tur po ani amai ro chu fin fiana an mu thei tatlat lova action ala talawani ti chuan engma hriangin a omlo chungin Indian Air Force thona Chinook helicopter kha far kon chunga aron thloka Chinook helicopter te khanin an eile barte an ron pethi ni angin sipai lampang kha chuanin hei hi ti dan phung ani ti in chanchin bumi te zo na kha an chang maya ama ero chu Chinook helicopter te kha far kon mi pui te khan an lampungai lo ni angin thala tu te comment lama tang kha chuan kan lo shia a Kan la be na sir tu ki. alo thlir tu ti khanin la mu ngai lo wang ni ngei turania lian lu tukan ti chuan engponi se sarkar security ani a keini lo hriat phak rual ani lova ama ero chu khovel kal phung kan en hian mi pui te hian heng hi hriat ve hi kan phu ni in kan hriat awangin ti hian kan ron soi fia ta ani hi Burma boruak chu abuai renga ama ero chu boruak lian tham om lovin a boy ngai na boy renga tun hnaya boruak aron lian ta thut meya kumsang ni le somni pakhat Burma Military Council sipaitena su chi le azom pui polte anni an pai thak tak a military ku a thlen kha February ni khat kumsang ni somni pakhat ania chutatang chuan sang ni somni le pathum October ni somni pasari kha ani sang khat na chi anita a October ni somni pasari kha ni sang khat atlin na che ania ni sang khat ni na bok thlasom ni na bok chu chin che in 10/27 1027 tiaming pho in operation ron nei ta a hetai hianin MNDAA Myanmar Democratic Alliance Army ani hi kokang nam zalen swal pol ania ti chuan Arakan Army the Arakan Army te Arakanis kan timei thina tuna chon rakhain tin an thlak to ta a chumi le taang National Liberation Army TNLA te changkop chuan the Three Brotherhood Alliance in T Nambila zalena swal to pol pathum te chuan operation 1027 ti in chung election tumpol nambil pol lian pathum te chuan ma anron la chhota a ti chuan barmaram chu apuak ta chek mai ni chu anron bulton chhodan ani Eng Three Brothers Alliance te chet na awang hian sipai sarkar pai thlak tum dang te hi ati phur thar sur maya an chak chhota pur hle mai ani hi Heng Three Brothers Alliance te hian an bitum masak chat chu chaina ramri a insum don ton na kongpoi mo takhi ania an langal ta chat renga hei wang hian abikin aizola thomno zuara sumdong ho chu an mang ang tak zet ni Mizoram khopui lian dewa thomno zuar lian deuh te hi atlang pui thu in an thomno zor tur te hi Thailand Bangkok khopui le China agwang zaw atang hian an la deuh zel to a an bungro lak te hi Burma kal tlangin transport a an ron thon mai thin ani October le November hi thomno zuar te thomno lak hun
Christmas bazaar hun ania covid awangin thomhnula in China le Bangkok te hian kal ahar satta ka wangin hei kumthum vel chungut chu zin hlei theilwin anom ta ni chu kumin chu asirukla azin puikum ani ringot maya tluang dewin an zina an bungrolak te transporta an thona Burma boydon ti shalom heklo le atang ta thuap mayani Solomon's Cave Marketa kavakal chu dorkai howinan mang angzia thumin lo shil hloma dor nei pakhat chuan nei thinglung khong ba ka mi poisa puk chopin bungrua ka hanla a Christmas su soilo kan bungrua hi kan hmule angem nge hmule lowang ti po kan she phak to lo hei muse a bungro phurtum motor an halat ti in an halai thalak te milo entira tingaina kan she box silo kan tong trai le ringot thin ti in an mang an zia thu min lo shila apoi tak zet zet adi tong trai pui mai lo la chu ti theila ka nei der si lo chu ti rualin hual ngoram CDF te po in an ram lak to sa tlo po theiloin an khar tari chu ania ramri khar hian engtiare nge a odon shiat anilawa sipai sarkar an paithak fel huna emo sipai ten ram an chu let le te ani ngot lo chuan ramlak chin hi chu apa ngai anga honle mai ani chu arin om tari lo ani hi Burma ram ron duai tu three brothers zingami Arakan army te hi hanthur bing don te ang tuntum kan thupui Palian pathum khovel chok boy tu te anti te hnuai a hian MNF alo inphum ve rengim mi ti kha Arakan army te chanchina tang hian han soi kai don te ang Arakan army te hi kan state chen om an ni awangin le MNF te an ramut laya an vatal shep na mun kha ania MNF ho khan dot soi don pianga Arakan anti ve sek thina wang hian mizo te benga chuan an mi khwal lo hle a Burma laka in lakshan tum Arakan army te hi an tam sipai zinga tun din hmuna alian ber pakhat an ni a ngial nge takan ni an ngial nge na chan hi China fachuam an ni wang ni in India ram chanchin bulian tak te po in an zia kur nge ngoya The Times of India July ni somni le pakhat kumsang ni somni kumsang ni somni a po hei China in Arakan army AA tiral thuam za asom kwale panga vel chu a pe ti azia kwa walom India Today March ni somni pathum kumsang ni somni pakhat ati chua po China in Arakan army te hnunga dol ti in headline a azia kwa hi tuna ni thum ani a thil ti chu danglam theilom kan ti mai theye anin hawa anin kopdu to lo ti po omlova boruak thapa ngai hnuai an thuthlung chu an la chom nung zel ani hi te hi Burma boy phat tang khan sipailam emo pisu chi pol te lam emo tu ma an do du lova lelam chu an ral ve ni in an ngaya chuwang chuan Arakan army te hi Burma buaina hian anin rol ve du tlat lo ama ero chu kumthum vel mel alo mu don to mewa chuan midang te nen tang rualin sipai ho chu hne takin an ron do ta ani hi te hi afong chel tulian tak an ni ti chu asiata an ma ni chuan chakna thasui ero an nei tambik lo hle ang ral thuama tan pui tu an nei angaya an chakna thasui chu China bok hi ani su chi te paithak ani khan Burma mi pui pung khom kha China embassy kota anlung oilo na anlan tir kha kan la shia em iweno Burma chungchang rel ani don hian China le Russia ten an veto power mangin General Ming Ong hlaya le asipai sarkar an lo hum tlathin ani kha Burma sipai te hian an ma ni chaknangot chuan National League for Democratic Party NLD Party Democracy Tundin Tum Party le alam tang te hi paithak ngot ngam na chan tur an nei chaw hle ang democracy ngai theilo ram pani ram chak le hausa UNO a veto power nei China le Russia mit mei mulo tan chuan pong puchen ngam ngai na chi anilo ti chu tunlai khovel zim to tak global village anti a hian chet ngam ngai na wa khopang
China le Russia in su chi an pei thlak na man ruwa atan heng sipai hi an mang mai ni inalang. China le Russia hi an Burma sipai sarkar hi an duanga an kaltuan pui thei tak lawa chuan AA te telna Three Brothers te hi an ti chakle te thung ni inalanga. An chaklo 5 vek phei chuan olsam te in an kut borin an du emo du lo emo an hum khom thei don ani maya. Tuna po du thlang thei loin an hum khom chu ani to reng tho hi. China hian sipai sarkar hi thlau tha ang dewin langma se October ni som ni le pasari buaina chua nu a chuan chung chu shelo ang main samme moya Kim Jong Un a tiam loin Palian pani Russia chuan Myanmar China chuan Pakistan tuipui sipai Navy ti chu tuipuya Indo nun chan an zir ho pui dal ti kha thei ngil chi ani mia lawania keini helaya abikin social media atanga Burma sipai sarkar kan nem thuk rap ang hi chu ala harfat mai thei an nghen chan ala sholtlat chuti rualin China hianin Burma hi thok le khata a hum thut mai thei bok an politics khel hi asang khop mai engponi se democracy emo panglong agreement anga federal state emo independent tum emo ainga poni ro se polsang sang ni wangin kangkha kan soivek theilawa raman la duai tu ani ti ro chu achiang khopa tuntuma kan thupui Palian pathum khovel chok boy tu te an ti te hnuai hian MNF anlo inphumru ve reng mi ti bo chu heti hian han soite ang Arakan army ti chu China fachuam an ni ti kan sheto a Arakan army chu MNF nen hian anlo in kung kai ve reng ni hei enang o December ni som panga kumsang ni som ni pani athil theng kha ani a heng vai pakwa te hi long tlai tu sitwe seaport road KMMTTP road antia chumi lai chun zom dan tur survey tu te ania KMTTP road hi Myanmar ram chunga thui tak lai to ani in mabak survey tu engineer le operator te ania hebi kong lai tu engineer le operator te hi punma survey turin Burma ram chung an lo luta Burma ram chunga an lut hi Arakan army ten an lo mana an lo hreng zuita ani tichuan Assam Rifles ho tu ten lak chua sak turin on special duty to Chief Minister Puro sang zuala an ron ngen ta a Puro sang zuala le Arakan army ho tu te in biak na zara December ni som panga kumsang ti som ni pani laidar nga lem ni som level khan dam takin Arakan army te hian an lo chua ta a Mizoram chung zorin pui an lo lut ta vek ani kakhu ani kha achiang em nge chiang chuang lo hei ero achiang kuange aru langin o Ministry of Home Affairs noi hian India sipai te an om ti kha kan sia a Ministry of Home Affairs noya India sipai Assam Rifles ho tu te hian thil hriat chian tak an nei chu MNF Mizoram sarkar thu hi Arakan army te hian an lo oi hle ani ti hi an lo murukara an lo khu ve tok thin an mong an ron hlim sak ta sia ani chu vai ho chuan ni se hai re hai uf bap re bap anti mai theni kan khovel zim to tak global village a hian lamtang siamin anin kung kai kwal pet puti kan hretlanga Arakan army ti chu China le MNF chung in tom an lo ni reng ti po kan hreta a Palian pathum khovel chok boy tu te China Russia le North Korea te chu thuthlung khat neya ding an ni ve le a MNF chu an hnuai an lo in zeprove reng ti hi mi pakhat mu manga tangin lo soi ve mai kan ni e in mu manga a aya chiang zokin lo mang chun som ve to ro ule ole kan video ron ti chuate min lo thlir zo sakawangin kan loma Efraim Zofa YouTube channel atang hianin thubeng war thak tak bel chian dol tak te ron ti chua zel kan tuma in thati zong te ni chuanin min lo like saka min lo share saka tin a heklem lo bok nen min lo subscribe sak tur po khanin kan han nge le ngal bok chuwa a thei phei chuanin comment te po kha ron pe zel ula ti kha
kan han ngen let tek ani chu kan lawma in zawai in mang tha vek ule